lapho ngiphela amandla uyana kuJesu lapho phela amandla uyana kuJesu uyanaga kuJesu uyanaga kuJesu lapho ngiphela uyanaga Anyone not doing umthandazo, come forward before we close. Uyanaga, Jesu, uyanaga, Jesu. Come back, Pastor Tat, uyanaga. Please ask them. Ask them before you pray for them. Uyanaga, uyana, Jesu, uyanaga, uyana, Jesu, lapo, uyana. Uyanaga, Jesu, uyanaga, Jesu, lapo, uyanaga, uyanaga, Jesu, uyanaga, Jesu, lapo, uyana kuJesu lapho uyanaga
bamandla. Jesus.